Жараткан Алла дүниені біз үшін жаратты. Халакту дуnya li ajlikum wa khalaqtukum li ajli. Сілерді мен өзім үшін жараттым. Дүниені сілер үшін жараттым. Сілерді мен, Алла Таала айтып жатады, сілерді мен өзім үшін жараттым. Мәнісі не? Сілер мені қарап жашағыла, бұйрығымды қарап жашағыла. Алла залым емес. Алла бізді қинабайды. Иман келтіріп шүкір қылсақ, Алла бізді азаптап не қылады? Алла азаптағанға қызықтары ғой. Алла бендесін азапташ үшін жаратқан емес. İnsandı Allah Taala özünün kulu. Hani insandı bende üçün Allah Taala azaptaş üçün yaratkan emes. Kur'an'da aytat, eğer iman keltirip şükür kılsaňar ele Allah sizlerdi azaptap ne kılsın deydi. Mınake biz boğruker Allah Taala'm kanday. Tobany kabul kılıçu, günölörді geçirүүчү, tileklerdi kabul kılıçu, dualardı kabul kılıçu, kajetlerimizi bitirүүчү kim? Allah vahdahu la şerike lah. Al жалгыз, anın hiçbir şeriki yok. Hani al biri bar kılgan emes. Al ezelten, jana tübölüktü. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Allah Taala'nın atası dağı yok, balası dağı yok, törölgön dağı emes, törötkön dağı emes. Ağa tengdeş hiç kim yok. Allahu samat al muhtaç emes. Allah Taala bizge din berdi. Baktılılık kılış üçün berdi dindi. Buyruktardı berdi, oroza tutkula. Allah Taala berdi bu buyruktu. Bizdi paydamız üçün berip atar. Orozu namaz okugula, dindi bu. Biz namaz okusak Allah'a paydası diyebi? Yok. Orozu tutsak Allah'a paydası diyebi? Yok. Biz oң olsak Allah'a paydası diyebi? Yok. Dünyada 7 milyardan aşık adam var. Uşunun bardığı avliya olup ketsin. Avliya, paygambar olup ketsin uşunun bardığı. Allah'a kıpınday da paydası diyebeydi. 7 milyardan aşık adam var. Bardığı şeytan olup ketsin. Aram işlerdi kılsın. Allah'a kıpınday da ziyanı diyebeydi. Allah Taala bendenin payda ziyanından kaceti yok Allah Taala. İn ahsantum li anfusikum. Ey siler eğer bir жақсы iş kılsaňar, özüňөр üçün kılasıňar. Жақсылыктын пайдасын özüňөр üçün kılasıňar. Жақсылыктын пайдасын özüň görösüň. Başka birö emes. Ata жақсы bolsa, özü üçün жақсы. Özünün kabırı üçün жақсы. Ahireti üçün жақсы. Bala жақсы bolsa, özü üçün жақсы. Özünün ahireti üçün. Ene жақсы iş kılsaňız, oşo жақсылыктын özüňiz üçün kılasız. Özüňizdin kabırıňyz üçün kılasız. Özüňizdin ahiretiňiz üçün kılasız. Birö üçün emes. Sizdin ahiretiniz üçün birö iýlebayt. Men size bir narsa aytaýyn. Güýesi ölüp kaldı. Emne üçün iýlep atat? Şu güýemden ayrıldım dep iýlep atat. Meni toyga alyp barat ele. Meni garayt ele. A senin menen kabırda emne bolup atat da birö işi jok. Baldary iýlep atat. Atam ölüp kaldı. Emne üçün? Bizdi korgoyt ele, mektepke alıp beret ele, konfet alıp barat ele, konfet alıp beret ele, birö uruşta boluşat ele. Oşo atabız jok bolup kaldı. Atası kabırda emne bolup atat, aga işi jok. Aga anın awalına iýlagan birö jok. Ata enesi iýlep atat. Balası ötüp ketdi. Ne üçün iýlep atat? Uşunça çoňoýtdyk ele, bizdi karay turgan uçurda ölüp kaldı da. Darılata turgan uçurda, tekabiye kalıp bara turgan uçurda ölüp kaldı da. Kabırda emne bolup atat sen menen birösün işi jok. Güýesi iýlep atat, emne iýlep atasın? Ayalım ölüp kaldı. Ne üçün? Şu baldardın apası ele, dağı töröp beret ele. Men ayalım ele, tamak aş jasap beret ele. Özünün kızıkçılığını oýlap atat bulçu. Tamak aş jasap beriş gerek, giyim juup beriş gerek. Sen menen emne bolup atat kabırda birö da iýlep aýtsaňa. Biz özümüz üçün güýeýli, özümüz üçün raýym kılaýly, kabırыбызды bu dünýede nurlaýly. Kantip. In ahsantum li anfusikum. Eger sizler bir жақсы iş kılsaňar, жақсы söz aýtsaňar, tuğra söz aýtsaňar, tuğra ibadat kılsaňar, жақсы işlerdi kılsaňar, özüňөр üçün kılasyňar. Laha ma kasabat ve aleyha ma iktasabat. Allah çeçim çıgaryp koydu. Özgörülbegen erece, altın erece. Her bir can, laha ma kasabat, her bir can жақсы iş kılsa paydası özüne, jaman iş kılsa ziyanı özüne. Mına Allah'ın erecesi mına. Jaman iş kılsanız, qarıgasanız ziyanını özünüz tartasınız. Uşaktasanız ziyanını özünüzge olur.
Ушул жерде туруп алып бир Бишкекте бирөөнү ушактап атабыз да. Ал аял дордойдо иштейт, ал жөн эле жүрөт. Биз мына жакта ушактап күнөөнү алып атабыз. Ага күнөө жазылбай эле турат. Мага күнөө жазылып атат да. Жала жаап атам. Бишкекте бирөөнү көрө албастык кылып атам. Ал көрө албастыктын күнөөсү мага жазылып атат. Ага көрө албастыктын күнөөсү дагы жазылып атат, оорусу дагы келип атат. Психоват этип атат, нервничать этип атат. Эмне үчүн анда ушундай, менде жок. Ал беймарал үйүндө тамак ичип жүрөп, эмне эле кылып атат? А сен менин иши жок, сен көрө албастык кылып ооруп атканың менен. Күнөө сага жазылып аткан, менин иши жок. Мага эмне кереги бар анда бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, бирөө көрө албастык кылып, бирөөнүн артынан каргап, бирөөнүн артынан тилдеп, мага эмне кереги бар мунун? Урматтуу эже карындаштар, мынакей ушуга динибиздин чакырыгы ушул. Алла субханаху ва таала бизге ушундай берди, кереметтүү дин берди. Бактылуу болуш үчүн баарыбыз бактылуу боло алабыз. Балалуу болбогон аялдар да бактылуу болот биздин динибизде. Балалуу болбой калды, бул бактысыздыктын белгиси эмес. Ажырашканга себеп эмес бул. Балалуу болду, только кыз эле болуп калды бардыгы. 5 кыз, 6 кыз, 7 кыз. Ушуга кейигендер бар. Тооба кылдым, я Алла. Бергенине шүгүр. Бул бактысыздык эмес. Кээ бирлерди билебиз. Кайненелери эмне үчүн сен кыз төрөй берет экенсиң? 3 кыз кетириш керек. Я Алла, Кудайдан коркпогон, кабырдан коркпогон, өлүмдөн коркпогон. Кандай деген бул? Айша энебиз балалуу болдубу? Айша энебиз баласы бар беле? Кызы бар беле?